Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang sogot nyarion, pasada hita hurta, hartong kumahita. Terima kasih matongtong isombah kunur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu huban nami dasu bani panurang sogoton. Itugu-tugu ham tong-tong kanami ibagas padalan nami siganu pari. Janah bani sogoton pe ipargugoy ham kanami lau memukah perguluhan nami sona egi horja nami siganu pari asih hatamun matongtong Tuhan ben hanami huma nagabi onjolan bernami bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on rigapan siganu pari bata sadarion Senin tanggal 10 Oktober tahun 2020 ay matar surat bani buku Sadat Tesalonika bindu 5 ayat 10 walu na makatahon semon. Martarima kasih pasal haganup ay indo na pinindo ni nebata kumbani nasyam marhite Kristus Jesus. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo adong mahalak marsukun hubamu, marsukun hubata secara pribadi. Ahado tandani nadok manggulu kita ibagas Kristus. Bapay nang balos ni salah sadani ay tarida do ay marhitehon ni namar tarima kasih kita pasal haganu. Nahanay dong naburit martarima kasih. Gagal horja martarima kasih. Putus hubungan kerja martarima kasih. Langsonay tene maksud ni. Sido halani naburit ay kami martarima kasih. Sido halani kegagalan na ido pakon hita ay martarima kasih ubani Tuhan. Sido humahalani na IPHK hita martarima kasih ta ubani Tuhan. Lang. Tapi maksud ni martarima kasih ibagas sagano na perlu bisa hali. Buy ididah kita. Bahasa ibagas ganupan na masa lang adong na ipaturut na bata masa atape lupus sonin tuma. Jadi martarima kasih kita agepe adong pusok niuhur. Sedo pusok nihur ay mambahen martarima kasih kita. Tapi marhiteo ni pusok nihur na do pakon hita ay edidah jana iboto kita. Tuhan do na mangurupi jana mapergugu hita mandopakon pusok nihur na idopakon hita ay. Martarima kasih pasal haganup na mararti do homani ay. Tetap kita merdingat bahasa natang sediaran aima marharohan kumbani na bata. Jadi anggo hita do ahana itotap kon hita ahana isurahon ni uhurta ay do mapasti tene. Rado gagal. Rado lang saut. Tapi ahana doma ibagah kon na bata. Ahana doma isurahon na bata. Ahana doma iranggihon na bata pasal gulukta seng anjay gagal ay atape lang saut halaniya halani na bata tukdo kwasani lau pasaut kon sura-surani ibagas dirita. Jadi martarima kasih kita halani tak kasih botoh kita bahasa kumbani na bataro na tang sileran ibagas parguluhan taon. Napatuluhon martarima kasih kita pasal haganup. Halani porsaya kita. Bahasa. Tuhan do na mangguki aha na perlu ibagas parguluhan taon. Jadi on maningon takasbat tabapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lado nga tapahapen na bo iya jam kun hita ibagas gulu taon.
asibui jupah surat-surat. Jadi porini bagas parna boritan hita lantar pangajam kun hita anggo duma martambar hujon anggo duma ibayar hita uang perobatan ni pakon nalegan lang boy jaminan ay. Jaminan bata ay ma bahasa nai bata ibagas saganupan situasita, ibagas pusok ni hurta, ibagas parnaboritanta, ibagas kegagalanta, nai bata do na masukup kon na perlu bata. Halani ay, anggo boritan ham, ulang mitur mandoli ham. Anggo gagal panen ham, ulang mitur gabe-galek ham. Tapi maningon tetap do hita persaya ibaga situasi ay, ibaga situasi na dopak kon hita ay. Sanggup do bata laho masukup kon ahana perlu bata. Jadi martarima kasih pasal hagadup. Sedo halanya do mesir-sir hagadupan ijalo hita humbani Tuhan. Tapi halani tengir uhurta. Ibaga sahurangan ta. Ibagas hagalekonta, ibagas keterbatasan ta, nitama, terima kasih Tuhan. Halani pos do uhur nami, pos do uhurhu, ibagas keterbatasan on, ibagas hagalekon on, ibagas hahurangan kon, sanggup doham Tuhan, merguguh doham Tuhan, laho masarihon na perlu bani perkuluhanan. Jadi martarima kasih pasal haganup na mararti doai. Iha porsai hita tetap porsai hita tetap martengir niur hita hubani Tuhan. Salinari. Na tetap bujur jana margogoh lahu mangurupi rossi pasir-sirhon na perlu bata. Na perpudi bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Martarima kasih kita pasal haganup halani. Itanda hita bahasa sing ongga naibata manadikon hita. Jadi anggo lang ongga itadikon naibata hita totu maningon doho mani sir-sir hita makorjahon ahana erosukon ni Tuhan. Ahana ipindo Tuhan humbata. Ahana ipindo Tuhan humbata. Ibagas parguluhan tahun. Ase martarima kasih kita pasal hagadup. Jadi langkap ini hata honon maay gabi paksaan bata. Lau martarima kasih. Jana sedo humanina lau i pemanis-manis kita gulupta. Ase martarima kasih kita. Ibagas perguluhan taon. Tapi halani tak kasih boto kita. Naibatado na makarosukon, naibatado na mangindohon, naibatado na mamarentahkon. Ase martarima kasih kita pasalagano. Jadi, sangga martarima kasih kita humbani borsi ni hurta. Nasasitong ni dumaidalan kon hita. Ibagas ay. Perintah ni Tuhan hubata. Na mangujur kita, na marsuruh kita. Ase martarima kasih hubani Tuhan. Jana marhitehon ni na martarima kasih ay hita. Lang pita makorjahon, lang pita mandalan kon perintah ni Tuhan. Na iperintah kon ni Tuhan hubata. Tapi sangka martarima kasih kita pasal haganu. Ijay ma, luar tene, energi positif ibagas dirita, mambahin hita, gabi termotivasi tongtong, laho makorjahon na madeyar, termotivasi tongtong hita, ase margugu agepe ibagas situasi na sulit, situasi na berat, jana sangga martarima kasih ay hita, ijay ma, ilopit gandahon naibata, guguh sonay age, tengir niuhur bata, asibuhay tetap humani, positif kita, mandalani perguluhan taon, ibagas pangurupion, apa pambubay ni, tondo ni nebata na marhorja,
ibagas diri tahalaniay. Martarima kasih maita pasal haganup sa ganjang nereon. Tandani na matongon icalo kita guguh na bayu, malas nihur na bayu, pasu-pasu na bayu, na humbani Tuhan, humbani sogoton. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan. Ase, songon harosuh nihurmu martarima kasih kanami tongtong. Pasal haganup ibagas guluh nami. Martarima kasih kanami. Seng bihalay na dop jupah kanami ganup na itong gohon hanami. Tapi martarima kasih hanami pasal haganup. Alay na dop mangahap kanami tongon Tuhan. Hamdo na dop maperguguy hanami. Manlupusi ari lupus ari. Sonay age ibagas ganupan. Sidop pakonon nami. Hamdo na dop paluah kon hanami. Umbani pernaburitan. Umbani persoalan keluarga. Persoalan ekonomi. Pakon bagi-bagi persoalan nalegan. Mambahin lambin. Martambah matongon. Panandayon. Apa hapen taron nami. Ibagas sa ganupan na masain. Marhitihon ni pangajarion ni. Tunduy mo na mapasingin. Asa ibagas sa garion mo. Kondos mahanamin haganupan ibagas tangan mo. Kita marhiti korenak mo to Diyos Kristus Tuhan namin. Amen. Oras bata ganupan. Anduar matongon, pasu-pasu, pakasomanion, panramotion, apa pasarihonon ni Tuhan hubata sa ganjang niarion. Gabi hiteta maay, ase totap martarima kasih ubani Tuhan. Pasal haganup, bani parguluhanta sa ganjang niarion. Shalom!